wakinaza ngo ujye mu kazi tura amasaha yageze. Karame boss. Saa tatu tugiye kugera mani utarazamuka. Ubusa abakiriya bakuraye ko isoko igiye kurangira. Wese ibyo ujyanye nani taburiya wambaye. Ibikoze by'iki gihe biki. Nk'ubu Rwanda rugiye ko. Kikora cyose. No nambaye boss. Biriya bintu byo kugenda ukambwira ngo babikwibye ngo babiririye ubu. Uyu munsi ntabyo nshaka. Bifata ujye mu kazi. Ntuze kumbwira ngo bakwibye. Manu dupangire mission twageze muri ya vision. Manu dupangire mission twageze muri ya vision. Vision 2020. Vision 2020. Papa. Nzari meze nayo muri ghetto man. Use tubikoreye gute man? Reba tumaze cyumwe tutari. Duse zifone zitumari iki? Reba yanjye bari kumi cyatanu kandi cyatanu nani minsi bitwaye ari. Ngurisha phone yawe. Reka cyende phone yanjye ngurisha njyewe. Nose mutayigusha zishyura isinzi. Reka man. Nzishyura umucuru bitanu. Uva mu cyangwa isambusa. Hagati kuba reka tuzige man. Reka genda ngo. Uba. Bara isambusa. Isambusa zirashyushye boss. Ziraryoshye. Phone yarahindutse kabisa. Ngo byigoshe gute mwana? Nari kabisa. Arya niwe bitakana. Mbari wo bitakana. Bambwiye ko kankana muri. Nagari nje bitakana rwose barambeshe. Banzu nyishyure urabanza wishyure. Noneho reka mbasuzume. Ntari bimurye muri ishyura nyuma. Jamani ndishyura. Nawe rya mana, nawe rya. Ntabwo isambusa. Ku isambusa ndi mubi ndarya mana. Wanze mwishyura wo mugejeje. Wese mana, isambusa wajyanye? Oya mana. Oya mana, ntabwo bishoboka mana. Uretse ndabibwira boss. Ndabibwira boss. Uzonga ko yabaye. Uzibimbayeho. Iki se ko nta sambusa zose byabirara ngo nibyakanka nimba ari kanka biraziriye. Ngo iki? Biraziriye byanze kunyikira biranankubise dodo ntabwo. Vision 2020. Sambusa guteka kashi cyumwe. Kurya sambusa ukanarya. Mbwa gusa. Dore ngaba. Ndoniwe nyinshi ko. Mwangu yemeka tubasobanurire. Akuze sika amafaranga cyo. Gwemera ko Yesu bamwamba yari kumwe n'ibindi bisambo bibiri. Nose nakwibuka ko ari igisambo cyagiye mu ijuru. Karyamye neza. Cyagiye mu ijuru se kari cyitwaye neza. Cyabambiwe ibisambo byose. Gese cyabambiwe ibisambo byose. Yego rwose boss. Akwa mugane ko Yesu abakristo yapfiriwe bameze neza. Ibyo. Buriya nibisambo bikwiye kubabaye. Nitaye. Boss murakoze.